V hotelu Toplice so od 17. do 30. novembra gostili 28. svetovno šahovsko prvenstvo za seniorje. Prvenstvo temelji na dolgoletni pobudi iz davnega leta 1930. Šahist Milan Vidmar je takrat v zahvalo šahovskemu svetu želel organizirati šahovski turnir v Sloveniji. Takrat je dejal: "Igrali bomo na Bledu. Svet bi moral videti, kako lepa je naša Slovenija. Povabili bomo najboljše od najboljših. Organiziral bom turnir za vso večnost." In tako je Bled z dolgoletno šahovsko tradicijo letos prvič gostil prvenstvo tako visokega kova. For me, it's fantastic that you rush here. You rush to play chess. You rush to communicate with your friends. And I wish you all the best, all the best results. But the most important, to enjoy this place and to return home with the best impressions about this fantastic place. Inside we grow too, and we are young, we are more eager to win, and we are not so young anymore. We want to take part, we want to enjoy life, we want to meet old friends, and this is an ideal place for it. Šah je, rekli ste, strateška igra. Mnogi kažu da je u šahu spojena umetnost, nauka i sport. To se najbolje vidi na velikim takmičenjima gdje se stvaraju velika šahovska dela, prava umetnost može se reći. Takmičenje ima veliku takmičarsku draž i naboj u sebi i nauka, da bi neko pobeđivao, on mora dobro da izuči pre partije to što će igrati, da prouči protivnika i da se spremi najbolje za partiju. Koliko časa ponavadi traja ena šahovska igra? Ove partije traju negde približno, mogu da traju i 5 sati, mogu i više, a neka može da se završi brzo ukoliko protivnik nije dorastao njegovom protivniku. Tako da je teško reći, ali početno je svaki igrač ima po 90 minuta za 40 poteza, onda dobije još pola sata dodatnih i za svaki odigrani potez automatski dobija 30 sekundi, tako da može da traje v nedogled, tako rečeno. Prvenstvo se je uradno začelo s prvo šahovsko potezo blejskega župana Janeza Pfeifferja in dvorano je preplavila tišina. Kar 330 igralcev iz 60 različnih držav se je potegovalo za naslov zmagovalca v kategorijah Open plus 50, ženske plus 50, Open plus 65 in ženske plus 65. Na prvenstvu pa so tekmovali tudi večkratni prvaki, kot so Anatolij Vajzer, Nona Gaprindašvili, Tamar Kmijadašvili in Zurab Sturwa. V nizkosezonskih mesecih tovrstne prireditve popestrijo turistično dogajanje na Bledu in zapolnijo hotelske sobe. Vsekakor je odlični poslovni dogodek. Smo v času nizke sezone, v drugi polovici meseca novembra, ko je ponavadi zasedenost hotelov slabša. S tem prvenstvom dejansko imamo hotele zasedene za naslednjih 14 dni, se pravi, smo dogodka res veseli. Torej, to je eden izmed dogodkov, ki nekako so del te kongresne dejavnosti, ki jo izvajamo v sklopu kongresnega urada. Seveda pretekla Masters regata, lansko letno biatlon, ki bo v decembru, pa tudi vsi dogodki, ki so še v prihajanju, v prihodu. To je tisto, kot ste že sami rekli, obudijo te mrtve mesece oziroma mesece, kjer je nekako zasedenost hotelov oziroma Bleda v manjšem obsegu kakor poleti in s tem tudi klientela, ki prinese v gospodarstvo mogoče kanček višjo kvaliteto, višji finančni vložek in tako dalje. Tako da smo takih gostov seveda veseli in jih delamo na tem, da jih bo še več. Organizator svetovnega šahovskega prvenstva za seniorje je Evropska akademija za šah z Georgom Morom in Adrianom Mihalčišinom na čelu. Šah predstavlja vse, umetnost, znanost in šport. In v vsaki potezi se naučimo nekaj novega o sebi, o nasprotniku in o svetu, ki nas obdaja.